米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O sakarahker no falujua ita do bitier do kawas， 信仰使我们知足。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I sakatzai a Timoti saka6 at sifang saka6 at usir suarsa ai ano zaay ka anov ko mituoray i karachi tanay ko bituor ningda saan。 是的，一个人若知足，宗教的确可以使他富有。提摩太前书6章6节。Sarikakaw mitier kita to kawas i to saka pakahalili ita to nika zangaot no orib ato saka pakaamed to falutso at ay ka anov i kang ayan no orib kaswa sa ifang zaray zulal o tingalaway ko falutso no hatini ay atamlaw amitier to kawas saan。 信仰是让我们能够忍受生活中的困乏，并且能够在生活富足的时候节制自己不贪婪。而圣经提到，这样的人是拥有纯洁的信仰。米多伦给大，我们同心祷告。大邦奥大巴罗汉ko falujua ako to sakatsaaw bi hakalong ako to nuhkalan a pinangan。Nikaurira o rahkerai ko falujua ako to pikapot isu i takwanan。 上主啊，求你更新我的心灵，使我不再跟随属世的价值，但我会因为你与我同在而感到心里知足。Pakai ni i tatamaan nay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。